Okay, all right. So it's okay. So before this, you have gone through the straight line method. So for today's session, we're going to continue with reducing balance method. Okay, just a recall on the straight line method. So under straight line method for solving the depreciation problem, the first thing that you need to know is the annual depreciation. You kena dapatkan dulu dia punya annual depreciation in order to calculate all other things. Okay, so basically kalau dah ada annual depreciation, ada yang on mic kan. Saya tengok dah. Okay. Right, so under the straight line method, so apa yang you all perlu dapatkan terlebih dahulu adalah you perlu ada dia punya annual depreciation. So daripada annual depreciation, you bolehlah kira benda-benda yang lain. But for declining balance method, so the first thing that you need to know is the rate of depreciation. Okay, the constant rate of depreciation. So you kena dapatkan dahulu dia punya constant rate of depreciation, then baru you boleh kira yang lain-lain lah. Okay. So in this situation, the given formula for the constant rate of depreciation is given by R1 minus square root of N, SB the salvage value ataupun S sahaja, divided by C. And in this situation, the value of N here refer to value of N dekat sini. So yang value N ni, yang ni refer kepada SV punya book value. So dia punya useful life. So sometimes in the exam, they didn't give you the salvage value, but they give you, instead of the salvage value, dia bagi dia punya book value. So you have to know if you use the book value in this formula, so the value of N will follow the value from the book value. So contoh kalau kita gunakan BV3, that means nilai N tu akan jadi 3 lah. So the reason of why we use N here if you use salvage values, salvage value ni, so SV ni, so this is also equal to BVN, so the last value, the useful life. Okay, sebab tu dia follow through the N over there. Okay, tapi kalau katakan dia bagi book value, so you follow through the book value punya subscript. Okay, and then once you have the rate of depreciation, and then barulah you boleh kira dia punya book value given as BVN equal to C1 minus R to the power of N, depending on which year of book value that you required. Okay, so yang tu will be indicated by N lah. Okay, so biasanya kalau saya nak bezakan, saya tak gunakan N lah, saya gunakan K sebab kita nak bezakan useful life N tu dengan K, dengan dia punya book value. Tapi tak apalah, as long as you understand the meanings. Okay, so the declining balance method just simply says that some asset may deteriorate ataupun may wear faster in the beginning. So that's why dia punya susut nilai dia akan lebih cepat di awal. Okay, so maknanya kat sini nilai susut nilai tu akan lebih tinggi di awal berbanding dengan di akhir. Okay, dia akan susut nilai lebih cepat. Alright, so in this case dalam formula ni kita ada dua formulas, so constant rate of depreciation, book value, and then you have the third one, accumulated depreciation and the depreciation for year end. So dua formula ni, okay, these two formula not given. Okay, in exam. Okay, dua formula ni tak diberi dalam exam. Yang diberi dalam exam hanya dua formula ni saja, yang first dengan yang second. Okay, so you have to know lah macam apa maksud kat sini. So tapi based on this thing, kalau ada dua ni pun dah boleh jawab dah apa-apa soalan yang diperlukan. Okay, so just remember, in order for you to solve the problem of depreciation using declining balance method or reducing balance method, the first thing that you need to know is the value of R ataupun the rate of depreciation. Okay, so example for this case, so example 9 here, it says here the cost of a fishing boat is 150,000. The declining balance is used for computing depreciation if the depreciation rate is 15%. So kat sini
dia dah bagi dia punya depreciation rate 15%. So tak perlulah nak cari. Kalau katakan dia tak bagi dia punya depreciation rate, that means you have to find the depreciation rate first before you can solve any other questions. Okay. So kat sini dia nakkan you dapatkan dia punya book value and accumulated depreciation of the boat at the end of 5 years. Okay. So in this case dia dah bagi dah untuk yang A tu. So A dia ada BV5. So maknanya kita gantikan saja R tu dengan 0.15 dan C dengan 150,000 lah. So you akan dapat dia punya BV5. And then untuk cumulative depreciation, you just take the cost minus the book value for year 5. Okay. So similarly untuk yang the second part, the book value and cumulative depreciation of the boat at the end of 9 years. So in this case, you want to find the value of BV9 lah. You nak cari BV9 So by definition, BV9 is simply equal to C1 minus R to the power of 9. So this gives you 150,000 and then 1 minus 0.15 to the power of 9. So when you calculate this one, you should get, kita bagi jawapan dah kan, so tolak dengan 0.15 kuasa dengan 9. Okay, you akan dapat 34, so 34,742.54. Okay. And then for the cumulative depreciation, so kat sini saya gunakan simbol sajalah. So A, C, D, accumulated depreciation untuk tahun yang ke-5. So this one is just simply equal to C minus, tahun yang ke-9 C minus BV9 lah. So in this case, you get 150,000 minus 34,742.5. So you get this to be 115,257.46. Okay, so itu adalah untuk yang soalan tadi kan. Okay, untuk yang B, so untuk cari book value given the value of C and also the value of R. So in this situation, you tak perlulah nak cari nilai R lagi sebab dia dah bagi dah nilai R. So kebiasaannya dalam exam dia tak bagi nilai R tu, kita kena cari. Okay. For example 10 here, a new car is priced at 150,000. The life expectancy of the car is 15 years and the scrap value is 30,000. Find the depreciation rate using the declining balance method. So kat sini dia nak cari dia punya depreciation rate. So dia dah bagi kat sini. You have the cost is 150,000. And then you have the salvage value S is equal to 30,000. Boleh gunakan S, boleh gunakan SB sama saja And then you have N is equal to 15 years. So nak cari nilai R, so you have R equal to 1 minus the square root of N will be 15 sebab kita gunakan salvage value. So 30,000 divided by 150,000. Okay, you can check the answer over here. Dia dah bagi jawapan besok tapi kita kira lah. Tengok dapat tak jawapan yang sama Okay, you have 1 minus 30,000 divided by 150,000 and then to the power of 1 over you akan dapat 0.1017. So sama lah So you akan dapat 0.1017. So kalau ikut yang betul ni 40126. So approximately 10.17%.
So itu untuk dapatkan dia punya nilai R. So daripada nilai R ni kalau nak cari apa saja book value you boleh carilah. So contoh kalau katakan kita nak cari book value untuk tahun yang ketiga. So BV3 just simply C1 minus R to the power of 3. So you akan dapatlah kat sini. So C 150,000 1 minus R kita 0.1017 kuasa dengan 3. So kalau kira yang ni dapatlah jawapan. Okay. Okay, you akan dapat 108,731.52. Okay, and then dari situ bolehlah kita nak cari dia punya nilai, accumulated depreciation dan sebagainya. Okay, alright, so this one is simply the calculation of finding the value of R. Just remember, seperti yang saya katakan tadi, kalau dia tak bagi dia punya nilai salvage value, dia bagi nilai book value, so that means nilai N kat dalam formula R ni kena follow book value punya subscript tahun book value punya tahun. Okay. So example 11 says that given the cost of an asset 15,000, useful life is 4 years, and the scrap value is 3,000. By using the declining balance method, they ask you to calculate the annual rate of depreciation, finding the value of R, and then calculate the book value for each year, and then calculate the accumulated depreciation at the end of the third year, calculate the depreciation for the third year, and prepare a depreciation schedule. Okay. So kalau dulu memang dia minta kita dalam kadang-kadang dalam exam dia minta kita prepare depreciation schedule, tapi lately dia tak minta lah. Tapi tengoklah nasib kadang-kadang dia bagi minta, sebab kalau nak buat depreciation schedule ni takes time sikit lah. Okay. So they give you the answer here. So it says here the C will be 15,000 and then N equal to 4. And then you have the salvage value equal to 3,000. So calculating the annual rate of depreciation, since kita ada nilai SV, so kita boleh gunakan SV punya formula dalam SV dalam formula R. So ganti kat sini, so this one nilai N akan follow nilai SV punya useful life lah. Okay. So you get the value of R to be 33.13%. So basically kita akan ambil 4 titik perpuluhan lah kalau yang decimal ni. Kita ambil sampai sini lah. Okay. So yang ni 5, lebih daripada 5 ke atas. So kita akan tambah 1 jadi 33.13. So to be standardized, so kita gunakan 2 titik perpuluhan untuk percentage, 4 titik perpuluhan untuk dia punya decimal points untuk dia punya ni yang dalam bentuk decimals. Okay. Kalau untuk dalam bentuk percentage kita gunakan 2 titik perpuluhan. Itu just untuk standardized. Kalau katakan kurang tak ada masalah pun, tapi for standardization untuk sama dengan jawapan dalam skema, so you gunakan yang itulah. Okay. And then for the book value, they ask you to calculate the book value for each of the year. So formula yang sama, so kita just gunakan formula BV C1 minus R to the power of N. So kita just gantikan nilai N tu dengan 1, 2, 3 dan 4. Itu sama 4 tahun. Okay. So you will end up with, you start with the cost value, and then you will end up with the salvage value. So make sure dapat yang tu lah. Okay, yang tengah-tengah ni tak ada masalah lah. Kita kira satu per satu. Okay. And then for the accumulated depreciation is simply untuk the third year. So dia nakkan untuk the third year. So that means kita just ambil cost tolak dengan BV bagi tahun yang ke-3. So kita akan dapatlah accumulated depreciation untuk the third year. And finally, for depreciation for the third year, kita akan ambil, okay, yang ni kena hati-hati So, kalau untuk yang, so by right, kalau katakan untuk accumulated depreciation, kalau kita tak ada nilai BV lagi, kita tak cari nilai BV, kita boleh just terus gunakan formula C minus C1 minus R to the power of N So, sama je So, yang ni. Okay, so kalau 3 lah. Ataupun kalau ni, so kalau kita boleh gunakan this one lah. Okay. And then kalau katakan untuk depreciation, yang ni depreciation ni bukan accumulated depreciation. Kalau untuk depreciation, you kena berhati-hati
Sebelum ni biasanya kalau katakan kita gunakan accumulated depreciation, kita tolak. Kita tolak yang besar, tolak yang kecil. So, yang ni pun sama juga. So, kita akan ambil BV2 tolak dengan BV3 untuk dapat the third year. So, yang ni kena hati-hati. Sebab kalau perhatikan kat sini, dia nakkan depreciation untuk the third year. Kadang-kadang kita akan tersilap. So, kita nakkan the third year. So, kita ambil the third year tolak dengan the second year. Salah lah. So, dia sepatutnya the second year tolak dengan the third year. Okay, dia terbalik. So, the second year punya book value tolak dengan the third year. Sebab apa? Sebab kita tahu book value untuk tahun sebelum adalah lebih tinggi daripada book value untuk tahun semasa. So, bila kita tolak, sebab tu kita kena tolak BV2 tolak dengan BV3. Bukannya BV3 tolak dengan BV2. Okey, yang ni kena hati-hati. Sebab ramai juga yang buat kesilapan yang tak sepatutnya macam ni. So, dia tersilap. Jadi, dia dapat nilai negatif, dia pun senyap je. Okey. Sepatutnya dah tahulah nilai negatif tu patutnya salah lah. Kan? Okey. Sepatutnya dia buang je lah negatif tu. Alright. So, in this case, you akan dapat BV2 tolak dengan BV3. So, you akan dapat dia punya depreciation untuk tahun tersebut, untuk tahun yang ketiga, adalah 6,222.15. Okay. Okay, nah? And then untuk bina dia punya depreciation schedule, so this is the depreciation schedule, akan ada 4 kolom. So tak kira lah sama ada you gunakan straight line method ataupun declining value method, dia akan ada 4 kolom. Kolom yang pertama adalah dia punya year, kolom kedua annual depreciation, ketiga accumulated depreciation dan book value. And of course for year 0 tidak ada annual depreciation dan accumulated depreciation. And then book value sama juga dengan 15,000. Okay, annual depreciation untuk bina yang ni, kita boleh gunakan book value terus and then kira yang lain ataupun nak kira satu-satu pun boleh. So, untuk annual depreciation tahun yang pertama, you akan ambil rate of depreciation darabkan dengan book value tahun sebelum. Contohnya kat sini, kita punya rate of depreciation ni 33.13 kan. So, 33.13% darabkan dengan 15. So, you akan dapat yang ni lah. 4,968. And then untuk the second year, you akan darabkan dengan baki yang book value yang seterusnya. So, maknanya ambil the rate of depreciation 33.13 darab pula dengan the second value that is 10,031 ringgit and 10 sen. So, you akan dapat 3322. Okay. Dan this continue lah sebab untuk declining balance method, the annual depreciation will be calculated based on the previous book value. Okay, based on the previous book value. So, itu yang kita akan dapat. Alright. So, that is example 10. So, kita tengok example 11. So, kita tengok example 12. Benda yang sama dan kita buat satu persatu. Okay. Okay, first kita ada dia punya cost asset. So, kita nakkan dia punya rate of depreciation. So, kita ada dulu. So, first we have the cost. So, the C here is equal to 50,000. And then you have the useful life N is equal to 5 years. And then you have the salvage value equal to 10,000. Okay, first of all, kita nakkan dia punya rate of depreciation. So, R is equal to 1 minus the square root of, so in this case, 5. And then you have, alamak, apa jadi ni? Okay, 5. Lari pula dah. Okay, dia akan dapat 10,000 divide by 50,000. Okay, yang ni kita kira lah. Okay, walaupun jawapan dah ada, kita kira. Nak check sama ada jawapan tu betul ataupun tidak. So, kita akan dapat 1 minus 10,000 divided by 50,000 the power of 1 over 5. Okay, akan dapat 2752. Betul tak jawapan? So, jawapan, tak ada jawapan ni. Tak ada jawapan. Okay, tak ada jawapan. Okay, 2752. Yang dia dapat So, dia akan dapat 27.52%. Okay, ada yang dapat jawapan lain daripada saya tak? Tak ada
Okay, alright. And then kita kira the book value for each year. So untuk each year kita kirakan dia punya book value. So BV1 just simply C1 minus R to the power of 1. So this one give you 1 minus 0.2752 kali dengan 50,000. 36, saya akan dapat 36240. And then untuk BV2, okay, again formula yang sama, saya tak mau repeat the same formula, so you all just kira lah. So this one akan jadi C1 minus R to the power of 2 lah. Okay, 1 minus 0.2752 and then to the power of 2 multiplied per 50,000. 26266, dia akan dapat 26266.75. And then BV3, saya tu jawapan je lah 19038 114. Okay, check sama jawapan saya, takut saya tersilap And then you have BV4. So you get this one to be 13,798.85. And finally, the BV5 should be equal to the scrap value, that is 10,000 lah. So kita kira je lah. So 1 minus 0.2752 power of 5 times 50,000. So you get 10,000. Okay. So this one supposed to be 10,000 So of course kalau you gunakan 2752, you akan dapat sedikit lah, dia ada rounding off error kat situ kan. So kalau you gunakan keseluruhan, you akan dapat tepat lah. So of course kalau you gunakan 2752, instead of having the value to be 10,000, you akan dapat nilai dia RM10,001.40. Okay. Tapi yang tu just because of rounding off error of the value of R yang ni. Alright. So yang tu kita just ignore je lah Okay, alright. And then calculate the accumulated depreciation at the end of the 4th year. So dia nakkan accumulated depreciation at the end of the 4th year. So that means in this case, untuk C, dia nakkan accumulated depreciation for the 4th year. So kita nakkan dia ni akan jadi, so we have C minus BV4 lah. Okay, sebab dia nakkan at the end of the 4th year. So that means this one gonna be 50,000 minus BV4 kita 13,700. Jangan dapat macam orang lah. So 13,000. Alamak, siapa dia lari ni? Dia sensitif sikit lah saya punya ni sekarang ni. Tak tahu siapa. 798.8
85 So yang ni akan dapatlah jawapan dia. So 50 tolak dengan 13,798.85. So dapat 36,201.15. Okay. And then you have to calculate the depreciation for the 4th year. So dia nakkan depreciation untuk tahun yang keempat. So depreciation tahun yang keempat. So yang ni akan jadi you ambil BV 3 tolak dengan BV 4. So in this case you get 19,000 ringgit 0.14 minus dengan 13,798.85. So calculate this one, you should get the value. Okay, you should get 5,239.29. Okay, and then finally you want to prepare a depreciation schedule. Okay, yang ni you buat sendiri lah. So nak buat ni lambat pula kan nanti kan. Okay, so kena tahu lah yang 4 nilai-nilai tu Okay, so you kena darabkan. So you boleh gunakan, kalau nak gunakan daripada sini pun dah boleh dah So you dah ada nilai BV, so boleh start dengan BV lah. Okay, kalau nak gunakan table tu So boleh lah. So table tu you all cuba buat sendirilah. Kalau nak buat sendiri, takes time pula saya nak menulis ni kan. Okay. So example 13. So Ravi bought a lorry at 150,000. It is estimated to last for 10 years. And with the scrap value of 145,000, find the book value of the lorry after 7 years by using the declining balance method. So again, kalau tengok dari segi kat sini, so dia tak bagi nilai rate dia. So the rate of depreciation tak ada. So the first thing yang you all kena cari adalah cari dia punya rate of depreciation. So given the information that C is equal to 350,000 and the salvage value is 145,000 with a useful life of 10 years. So you can calculate the rate of depreciation by using the formula. Okay, kalau katakan ada yang setengah-setengah tu tak tahu nak gunakan yang simbol punca kuasa N dalam kalkulator ni kan. So rasa tentu tak ada masalah So yang ni bahagian ni you all boleh gantikan sebagai SV divided by C to the power of 1 over N. Sama je So kalau tak nak guna yang punca tu lah. Okay. So yang ni adalah benda yang sama. So calculate the value for the rate of depreciation. You get the rate of depreciation R is equal to 0.0843. So yang ni you perhatikan kalau kita nakkan jawapan kita tepat, kita gunakan semua nilai Okay, sebab yang ni masih lagi dalam proses pengiraan, bukan jawapan akhir lagi. Sebab jawapan akhir dia nakkan adalah dia punya book value. So ini jawapan akhir yang dia nakkan. So kita hanya boleh truncate value ataupun trim value at the end of the solution. Okay, yang ni belum lagi sampai dekat end of solution. That's why dia gunakan keseluruhan nilai yang dia dapat daripada kalkulator untuk masukkan dalam formula BV7. Okay. So have this as a practice So selagi kita tak sampai dekat penghujung jawapan, jangan kita trim values. So kena rajin sikit lah. Tak boleh malas-malas Alright. So you have 350,000 times 1 minus 0.0843 48954 to the power of 7 sebab kita nakkan BV7. So kuasa dia mesti kuasa 7 lah. Okay, and then you get the big book value to be 188,876 and 54. Okay. So yang ni barulah kita tinggalkan pada 2 titik perpuluhan. Okay. So that is straightforward Kita tengok soalan untuk yang nombor 14 ni, soalan example 14. Okay, Alolo Bakery bought an oven at the cost of 15,500. It is estimated to last for 8 years and has a salvage value of 3,000. Okay, so dekat sini dia bagi dia punya cost 15,500
And then dia punya salvage value is given to be 3,000. And then dia punya useful life is equal to 8 years. Okay. So kita cari book value after 5 years. So that means book values of 5 years. So BV5. So kita tengok formula dia. So yang ni tidak ada lagi nilai R. So kena cari nilai R dahulu. So you have R is equal to 1 minus the square root of NS over C. So this give you 1 minus square root of 8. And then S kita 3,000 divide by C adalah 15,000. Okay, so kira yang ni you akan dapatlah jawapan. So 3,000 1 minus 3,000 divided by 15,000 power of 1 over 8. Okay, you akan dapat okay, you akan dapat 0.182234566 34566. Okay, so dia nakkan book value after 5 years. So dia akan dapat ni lah. Okay. Okay, so kita nakkan BV5 kan. So BV5, so this is equivalent to C1 minus R, the power of 5. So this one give you C is 15,500 times 1 minus, so 0.182234566 to power of 5. So you akan dapat yang ni. So kita tengok dapat jawapan tak. Okay, kita tengok. 1 tolak dengan 0.1822 345 66 kuasa dengan 5 kali dengan 15,500. Masih dapat jawapan. 5668 5553. You dapat jawapan tak? Saya salah kira. You dapat apa? Siapa tak dapat yang tu? Sir, R2 tu Salah R2 kira. tu Salah kira. Oh, okey. Saya kira balik. 1,000 bangkit dengan 15,000. Oh, 15,500. Allah Akbar. Patutlah silap. Sorry. Saya tak perasan. Yang ni sepatutnya 15,500 kan? So, jawapan R ni salah lah. Sebab ni sepatutnya 15,500. So, value of R tak betul. So,
Jalan kerja betul dah so cuma nilai tu saya tersilap masuk. Salah. Ni biasalah careless mistake macam ni kan. So kadang-kadang lecturer pun buat silap juga So kita akan dapat 1 tolak dengan punca 1 tolak dengan 2000 bahagi 15,500 kuasa dengan 1 bahagi 8. Okay, 0.185579 betul lah. 0.85579504. Okey, betul dah. Baik. Alamak, mana hilang dia pula? Mana pula hilang dia? Okay. Right. So 1 minus 0.185579504 power of 5. So you should get this one lah. So 55353.61. So sepatutnya dapat jawapan yang betul lah. Okay, cuma tadi kita silap dekat nilai R tu So saya tersilap letak 15,000, sepatutnya 15,500. Okay. Alright. So let's see example 15. So thank you yang betulkan saya tadi Okay, Python publisher bought a printing machine 56,700. The useful life of the machine is 7 years and its scrap value is 2,500. Using the reducing balance method, calculate the book value at the end of the 4th year, the accumulated depreciation, and also the depreciation for the 4th years. Okay. So again dekat sini dia bagi dia punya cost adalah 56,700. And then dia bagi dia punya service value is equal to 2,500. And then the useful life end is equal to 7. So first of all, sebelum kita cari yang lain-lain, kita kena cari dulu dia punya nilai R. So nak cari nilai R. So R is equal to R saya ni. So alamak. Okay, R is equal to, so yang ni kita akan dapat 1 minus the square root of 7 and then 2,500 divided by 56,700. Okay, please do check with my calculation takut saya tersilap tulis dan tersilap kira So 1 tolak dengan 2500 divide by 56700 and then to the power of 1/7. Okay, saya punya dapat 0.35 0.35976 8987. Okay, dapat 3597 68987. So ada yang dapat lain daripada saya tak? Ada Okay, so dia nakkan book value at the end of the 4th year. So dia nakkan BV yang ni A 4. So this give you C 1 minus R lah to the power of 4. So saya tulis jawapan terus So yang ni akan jadi 56,200 kali dengan 1 tolak dengan 0.3597 kuasa dengan 4. So you akan dapat nilai So kita check tengok dapat tak jawapan 9526 So 1 minus answer. Saya akan dapat yang ni kuasa dengan 4 dan kali dengan 56700. Okay, so you akan dapat 9526.42. Betul lah. Okay, you akan dapat 9526.42. Okay, betul jawapan yang diberi tu
And then dia nakkan the accumulated depreciation at the end of the 4th year. So yang ni kita akan dapat B, accumulated depreciation untuk tahun yang keempat. So this is just simply C minus dengan BV4. So you get 56,700 minus 9526.42. So you can dapat 47,173.58. Okay, and then finally the depreciation for the fourth year. So dia nakkan see depreciation untuk tahun yang keempat. So this is just simply equal to BV3 minus BV4. And of course BV3 tak ada kan, so kita boleh gunakanlah formula C1 minus R to the power of 3 minus yang BV4 tadi 95 to 6.42. Okay, so bila kira ni, you akan dapatlah jawapan dia 5353.25. So, boleh kira yang ni lah. Okay, boleh should get the same answer. So, kalau ni, boleh try kira balik lah. Okay, any questions so far? Boleh Alright. Okay, soalan nombor 16, example 16 ni pun lebih kurang sama. Kita akan buat secepat mungkin lah. So, kita akan buat laju sikit Okay, kita buat yang ni. So it says a machine costing 85,000 has a life expectancy of 6 years and a salvage value of 4,500. Using the declining balance method, kira benda yang sama lah. So macam biasa, kita akan ada dia punya cost is 85,000. And then the salvage value here is 4,500. And then you punya nilai N, the useful life is 6 years. So first of all, kita cari nilai R. So 1 minus the square root of 6, 4,500 divided by 85,000. So kira yang ni, you akan dapat jawapan dia. So 1 minus 4,500 divided by 85,000 to the power of 1/6. Okay, you akan dapat 0.387 27973. And then kita nak dapatkan untuk A, kita nakkan book value at the end of the third year. So BV3. So this is equivalent to C1 minus R to the power of 3. So this gives you 85,000. 1 minus 0.3872 Saya tak tulis semua lah. Kuasa dengan 3. So kira yang ni 1 minus answer. Dan kuasa dengan 3 kali dengan 85,000. Okay, you akan dapat jawapan sama. So 19,557.61. So you akan dapat 19,557.61. Okay. And then dia nakkan accumulated depreciation at the end of the third year. So B is equal to accumulated depreciation at the end of the third year. So D3. So this one just simply C minus dengan BV3. So you get this to be 85,000 minus 19,557.61. So you get the answer to be, so you get the answer 65,442.39. Okay, betul So you akan dapat 65,442.39. And finally, you want the depreciation for the third year sama macam tadi. So C, you want
depreciation for the third year. So you take the book value for the second year minus the book value for the third year. Okay, yang tu boleh complete sendiri. So yang ni you akan dapat lah. So untuk book value third second year tak ada lagi. So you akan dapat sama juga dengan C1 minus R to the power of 2 tolak dengan BV3 19,557.61. Okay, and then you boleh complete lah untuk dapatkan jawapan akhir RM12,359. Okay, so itu untuk yang straightforward. Okay, this one kalau sekiranya kita diberi book value and then kita nak cari dia punya nilai R. So dia punya rate of depreciation. So kita tengok book value apa yang diberi. So kalau kat sini kita punya formula asal adalah SV. Dia kata kat sini the book value for an asset at the end of the second year and the third year were 25,000 and 11,000 respectively. Using the declining balance method, calculate the rate of depreciation. So dia nakkan the rate of depreciation saja. So kat sini dia bagi BV. Okay, dua-dua dia bagi BV. BV2 dengan BV3. Dan tempoh BV yang diberi adalah selama setahun. Iaitu BV3 dengan BV2 tempoh dia hanya setahun sahaja. Okay. So kalau kita tidak ada nilai BV, so untuk cari nilai R kita gunakan formula yang sama, tapi instead of using SV dengan C, kita gunakan BV kita. Okay. Dan tempoh masa kat sini you perhatikan adalah selama setahun. So that's why dekat sini kuasa dengan 1. N dia bersamaan juga dengan 1. 1/1. Okay, 1/1 lah. Okay, that means you akan dapat 1/1. Sebab punca kuasa punca kuasa 1 jadi kuasa dengan 1 lah. 1/1 sama 1. So you akan dapat 56%. Okay. So yang ni kalau kiranya kita tidak diberi nilai SV dengan nilai C. Dia service value tak ada. Nilai cost pun tak ada. Yang dia bagi hanyalah dia punya book value. Okay. So ini adalah satu cara yang you all boleh gunakan. Dan satu lagi cara yang you all boleh gunakan adalah menggunakan kaedah persamaan serentak. Okay. Menggunakan kaedah persamaan serentak dengan kaedah ratio. Contoh dekat sini. Kalau katakan yang ni dia bagi BV2. So you tahu formula BV2 ni adalah C 1 minus R to the power of 2 equal to 25,000, right? And then untuk BV3, you tahu C 1 minus R to the power of 3 equal to 11,000. Okay. So, ni persamaan pertama, yang ni persamaan kedua. So, you boleh ambil ratio. So, you ambil ratio 2 bahagi dengan 1. So, bila you bahagi dengan 1, you akan dapatlah nilai ni. So, boleh gunakan. So, basically formula ni datang dari sini jugalah. Okay, boleh nak? So, you boleh ambil gunakan ratio. So, you boleh hapuskan nilai C dan carilah nilai R. Okay. So, ini adalah kaedah yang juga digunakan sekiranya anda nak cari nilai cost. Okay, kita menggunakan nak cari nilai cost, kita boleh gunakan kaedah ni. Kalau katakan nilai R tu tak ada. Okay, so maknanya kalau katakan nilai R tak ada, nilai C tak ada, kita nak cari nilai cost. So, kita diberi dalam bentuk BV. So, kalau kita diberi dalam bentuk BV, kita nak cari nilai cost, kita boleh gunakan kaedah persamaan serentak. You can use simultaneous equation to solve the problem. But remember, since this one is a declining balance method, to solve the simultaneous equation, you have to use the ratio methods. Okay, bukannya the subtraction method. Okay, kalau katakan digunakan straight line method, kita boleh gunakan subtraction lah. Okay, tapi yang ni adalah dalam bentuk declining balance method. Kita gunakan ratio. Kita ambil persamaan, satu persamaan bahagi dengan satu lagi persamaan. Okay. Terpulanglah you nak gunakan 1/2 ataupun 2/1. Mana-mana pun jawapan akan tetap sama. Cuma kat sini kebiasaannya kita akan gunakan kuasa yang lebih tinggi di atas, kuasa yang lebih rendah di bawah. Sebab tu kita gunakan 2/1. Okay. So kita boleh hapuskan. Okay, ataupun dia boleh gunakan kaedah ni lah, yang sebelah kanan tu. Mana-mana pun boleh. Okay, kita tengok example 18. The book value for an asset at the end of the second year and the 6 years were 105 and 20,000 respectively. Using the declining balance method, calculate the rate of depreciation. So, ini sama macam tadi. So, dia bagi kat sini, dia bagi BV2 sama juga dengan
105 and then dia bagi BV6 sama juga dengan 20,000. So this is ni dah R. So kita boleh gunakan formula R equal to 1 minus S over C to the power of 1 over N. Okay, sama je. So yang ni akan jadi so you akan dapat 1 minus, so this one gonna be 20,000 divide by 105,000. Namun dia aku tulis ni. Dan cacat merbah lah. 20,000 bahagi dengan 105. Ya. Tak lekat pula dia. Okay, kuasa dengan 1 per. Okay, sekarang ni kita tengok yang ni beza hanya 4 tahun saja kan. So kita akan gunakan kuasa 1 per 4 lah. So kalau kita kira 1 tolak dengan okay. Sebab yang ni beza dia daripada BV2 ke BV6. So 4 tahun kan. So N dia akan jadi 4 sahaja. Okay. So you akan kira yang ni you akan dapat 0.3394 lah. So approximately 33.94%. Okay. Dan kalau you gunakan kaedah persamaan serentak pun you akan dapat jawapan yang sama. Okay, kalau gunakan kaedah persamaan serentak, you akan still dapat jawapan yang sama. Okay. Kalau you gunakan kaedah persamaan serentak, you akan dapat formula you akan jadi C 1 minus R to the power of 6 divide by C 1 minus R to the power of 2 equal to 20,000 divided by 105,000. So yang ni akan cancel. So yang ni cancel, tinggal 4 lah kat sini. Okay, so you akan dapat balik lah macam ni. Okay, so sama je. Alright. Okay, itu untuk example 16 Okay, so in this case, okay, then example 19 dia nak cari salvage value pula So the rate of the, dia tak bagi dia punya salvage value tapi dia bagi dia punya book value. So daripada situ kita boleh dapat lah sebab kita gunakan konsep yang sama macam tadi. You have the machine, a machine cost 15,800, has a useful life of 6 years. The book value of the machine at the end of 3 years is 8,600. Using the reducing balance method, find the rate of depreciation and the salvage value. So, you boleh gunakan. So, sekarang ni, dia bagi C sama juga 15,800, BV3 equal to 8,600, and then N is equal to 6 years. So, dekat sini, dia akan perhatikan, you perhatikan So, kita gunakan BV So, kita gunakan BV dan S dengan C sebab yang ni tidak ada nilai S. So, bila tidak ada nilai S, kita akan follow BV punya ni lah. Okay, BV3. So, kat sini kita dapat 3 dekat sini. Nampak tak? Okay. So, jangan pula guna 6 sebab kita tak gunakan salvage value. Sebab kita gunakan book value tahun ketiga. So, nilai N dia akan follow book value tahun ketiga. 3 lah. Okay. So, you get the value of R equal to 18.35 and then daripada situ barulah you boleh dapatkan nilai S. Dan remember, S ataupun salvage value, the salvage value SB ni adalah book value at the end of the useful life. So, kita gunakan 6 kat sini. Nampak tak? Okay. So, you akan dapatlah SB dia sama juga dengan 4,681.01. Okay. So, that is for example 19. So, straightforward. So, example 20 pun akan dapat yang sama jugalah. So, kita akan dapati
Okay, a TX machine was purchased for RMX. Yang ni dia nak cari nilai C. Okay. It has an estimated useful life of 10 years if the book value at the end of the third year and the 6 years are 50,000 and 27,000 respectively. Find the value of X and the scrap value of TX by using declining balance method. So macam biasa, ada tak nilai R? So tak ada nilai R. So apa yang kita perlu buat? Kita perlu cari dulu nilai R. So you have to find the value of R first. So given the information, so you tak ada nilai C, you tak ada nilai S. Yang ada hanyalah book value for the third year and the 6 years. So you have BV3 equal to 50,000. And then you have BV6 equal to 27,000. Okay. So first kena cari dulu nilai R. Okay, kita nak cari dulu nilai R. So nilai R dia berapa? So 1 minus. So kat sini kita boleh gunakan book value ni. So kita akan dapat 27,000 bahagi dengan 50,000. And then kuasa berapa? 1/3. Betul tak? So 1 tolak dengan okay, akan dapat 0.1856747115. So betul jawapan tu. So kita gantikan ni, you akan dapatlah jawapan yang sama So 0.185674715. Okay, you akan dapat jawapan yang sama. Okay. And then kita cari dia punya okay, so kita cari dia punya scrap value So dia sekali kita punya dia punya scrap value. Betul tak? Okay, dapat So dekat sini untuk cari scrap value, sebab kita tahu scrap value SV So SV, this is equivalent to book value bagi tahun berapa tahun? 10 tahun So book value untuk tahun yang ke-10. Okay. So of course in this case you perlu dapatkan C 1 minus R to the power of 10 lah. Okay. Tapi persoalan sekarang ni, untuk dapatkan nilai SV ni, service value ataupun book value tahun yang ke-10, kita dah ada nilai R. Kita dah cari tadi. Tapi kita tak ada lagi nilai C. So kita kena cari dulu nilai C, barulah kita boleh selesaikan. So macam mana kita nak cari nilai C? So nilai C kita tahu book value ada book value 3 sama dengan 50,000, book value yang ke-6 sama dengan 27,000. So you boleh gunakan mana-mana satu book value ni untuk cari nilai C. Sebab apa? Contoh kita ambil yang book value untuk tahun yang ke-3. Okay. So this one akan jadi book value kita tahu C 1 minus R to the power of 3 must be equal to 50,000. Right? Ni untuk book value yang ke-3. So kat sini kita dapat C sama juga dengan 50,000 divide by 1 minus R to the power of 3. So boleh carilah. So tadi kita cari nilai R kan. So kita akan dapat 1 tolak dengan R tadi. Kita akan dapat 0.81. And then ambil kuasa 3. And then kita bahagikan 50,000 bagi dengan jawapan So kita ambil 50,000. Bagi dengan jawapan kita. Kita akan dapat 92. So seperti yang diberi. So we have 92,592.59. Okay.
So dah dapat nilai C ni, barulah kita boleh cari nilai SP. So kat sini akan jadi 92,592.59 darabkan dengan 1 tolak dengan 0.1856 tadi kuasa dengan 10. Okay, dan kalau you kira ni, you akan dapat lah kat situ, you akan dapat 11,872.86. Okay. So, itu adalah solution untuk yang ni. So, yang ni walaupun kat sini kalau perhatikan, dia nak suruh kita cari nilai scrap value. So, kita kena banyak proses sikit lah. Sebab kita kena cari dulu nilai R, baru kita cari nilai C, kemudian baru boleh dapat dia punya salvage value. Okay. Sebab dia tak direct. So, nak cari salvage value, kena ada nilai C dengan nilai R. So, dua-dua tu kena ada, barulah kita boleh dapatkan dia punya salvage value. So, jalan dia panjang sikit lah. So, dia tak direct. So, solution dia tak direct. It is indirectly calculated. Since you have to find the value of R first, and then find the value of C, barulah you boleh dapatkan nilai salvage value. Okay, so any question on that one? Ada Okay. So, kita tengok yang this one. So, example 21. Okay, kita buat seluruh ni. Okay, the cost of a machine. Okay, the cost of a machine is 80,000 and its scrap value of 12,000 at the end of 10 years using reducing balance method. Find the book value of the machine at the end of the 4 years. Find the accumulated depreciation at the end of the 6 years. And then find the depreciation for the 9 years. And then how long does it take for the machine to have book value of 17,537.31. Okay. So, itu persoalan ni. So, kita tengok satu persatu. So, dia bagi dekat sini. Dia punya cost. Di mana kamu ni? 80,000. And then, dia punya scrap value. SB sama juga dengan 12,000. And then, dia punya useful life sama juga dengan 10 tahun. Okay, dari sini you kena cari dulu dia punya nilai R. So, find the value of R first. So, 1 minus the square root of 10, 12,000 divided by 80,000. So, finding this one. Mana? Jangan bising lah. And then to the power of 1/10. Okay, you akan dapat 0. Turun cek jawapan saya betul ke tak? 0. Betul ke jawapan? Dia bagi jawapan tak? 0. Okay, betul Okay, you akan dapat 0.1728. Astaghfirullahalazim. 28 02666 02666. Okay, right? So the first one dia minta kita cari dia punya book value at the end of 4 years. So yang A, book value at the end of 4 years. So this one is just simply equal to C1 minus R to the power of 4. So this gives you 80,000. 1 minus R kita adalah 0.1728 02666 kuasa dengan 4. So dapat
kuasa dengan 4 kali dengan 80,000. So, dia akan dapat 37,456.44. Okay, and then the second one, find the accumulated depreciation at the end of the 6 years. So B dia nakkan accumulated depreciation at the end of 6 years. So this one akan jadi B, sorry. So dia akan jadi C minus dengan BV6. So this one equivalent to C minus C1 minus R to the power of 6. So this is equivalent to 80,000 minus 80,000 times 1 minus 1. InsyaAllah, saya sambung je. 1 minus 0.1. Pasal apa saya punya ni asyik bersambung. 0.1728 020666 kuasa dengan 6. Okay. So kira yang ni dapatlah jawapan dia. Okay, you should get the answer to be, kalau tengok jawapan dalam belakang ni, dia akan bagi sama dengan 37,456.44. So boleh try kira lah. So let's just try kira yang ni. So 80,000 minus 80,000 times 1 minus 0.17280266 kuasa dengan 6. Apa ni? Accumulated depreciation at the end of the 6 years. Okay, betul lah. Jawapan saya. Okay. 57,000. Okay, 54,370.23. Okay, betul lah. So, dia akan dapat 54,370.23. Okay. And then untuk yang C, find the depreciation for the 9 years. So macam biasa, kalau untuk depreciation for the 9 years, dia nakkan C, dia nakkan depreciation for 9 years. So yang ni kita kena ambil BV8 tolak dengan BV9. Okay, saya bina sajalah, nanti awak kira. So yang ni akan jadi C1 minus R to the power of 8 minus C1 minus R to the power of 9. Okay. So boleh gantikan kat sini lah dengan jawapan yang ada. Okay, you should get the value to be mana dia? RM3,030.49. And finally, how long does it take for the machine to have a book value of 17,537.31? So dia bagi dia punya book value ya. So kat sini dia nak kita cari dia punya duration. So that means kita gunakan book value. So untuk D, BVN is equal to 17,537 17,537.31. So itu yang dia bagi. So macam mana kita nak cari nilai N tu? So kita tukarkan saja BVN ni sebagai C1 minus R to the power of N equal to 17,537.31. So this one okay, akan jadi 80,000 lah. So 80,000
1 minus 0.1 minus 0.172802666 to the power of n equal to 17,537.31. So yang ni akan kalilah kita darabkan, kita akan dapat nilai. So yang ni kita akan bawa ke sebelah kanan. So 1 minus 0.172802666. So you akan dapat yang dalam ni. So you akan dapat 0.827157 333 to the power of n, and then this one is equivalent to, yang ni pindahkan yang ni ke sebelah kiri jadi bahagi. So kita akan dapat 17,537.31 bahagi dengan 80,000. So you akan dapat 0.219,216,375. So sekarang ni kita nak selesaikan untuk n kan. So for n is in the power position. So you have to bring down the power position. So you kena ambil log lah. So dia akan jadi log n log 0.827157333 equal to log of 0.219216 Okay. Alright. So remember so dalam final exam, whenever you have the process of log being taken into the calculation, so you have to show the procedure. Okay, kena tunjukkan penggunaan log tu so jangan skip. Okay, sebab yang tu ada markah, ada satu markah untuk penggunaan log. So jangan, walaupun you all tahu boleh dapatkan jawapan straight daripada calculator, tapi kalau tidak ada proses log tu ditunjukkan dalam you all punya solution, you all akan hilang satu markah. Okay, ingat So kena tunjukkan log ni. So just tuliskan log, and then sekarang ni bolehlah cari nilai n. So pindahkan, you akan dapatlah jawapan dia. So sepatutnya you akan dapat 8 tahun. So kita check tengok dapat tak 8 tahun So kita ada log 0.219,216,375 bahagi dengan log 0.827,157,333. So dia akan dapat 7.99796. So maksudnya dapatlah n sama dengan 8 tahun. Okay, boleh nak? Okay, ada soalan tu tak? Okay, yang miscellaneous question ni you all boleh cuba sendiri Dan saya akan bagi jawapan kemudian Okay, ada 3 soalan. So nak buat terus ke? Kita buat satu lah So miscellaneous question ni kita buat satu And then yang lagi 2 tu you all cuba buat sendiri Okay, tengok yang miscellaneous question ni. So this will be the last one. So kita buat satu ni, and then lagi 2 tu you all buat Yang ni macam senang sangat ni. 22 ni senang sangat. 23. Asset 1, asset 2.
Lepas kita tengok yang example 24 kita tengok example 24. Sebab yang dua tu macam straightforward sangat. Okay, says here Ramesh owns asset 1 and asset 2 where details are given below as follow. So you have the cost for asset 1 is 30,000 and annual rate of depreciation is 15%, and the method of depreciation is straight line method. Meanwhile, the asset 2, the cost is 28,000 and the annual rate of depreciation is R, is not given. And then this is using the declining balance method. Okay, for the first one, it says here the total depreciation for asset 1 over its useful life is estimated to be 27,000. Okay. Okay, it's estimated to be 27,000. Calculate the price that should be offered by Ramesh if he wishes to sell the asset after using it for 5 years. Okay, so dia bagi kat sini. Sekejap betul dia bagi soalan ni. Sekejap saya check balik lah. 27,000, so 3,000, 3,000, so 30,000. Tak betul je soalan ni. Sekejap 500. Okay, let me check dulu See. Kadang-kadang dia orang buat soalan ni dia orang tak fikir logik Jawapan memang ada tapi logical tu tak berapa nak logik. Sebab kita kira depreciation ni, kita kira depreciation at the end of each year Dia tak ada separuh-separuh ke sebahagian daripada tahun Ya, saya check balik Okay, 5 years. Seven. Itu 7,500. Sebentar
Dia dapat jawapan tak? Saya macam blur sikit yang ni. Macam tak kena jawapan. 27. Anyone? Total depreciation 27,000, 30,000, 3,000, 3,000, salvage value 3,000. 3,000. One over n. 7,000. Okay, right. Okay, dapat dah. 0.15 times 50. Bagi 7,500 ni, saya nak check balik. 7. After using it for 5 years, 7,500. RM2,500. RM2,500. Terus, okay. Okay. Okay, betul lah. Seperti yang saya jangkakan. So, sebenarnya 1 over 6. 16%. Okay, so boleh lah. Alright. Okay, as I am expected. So, sepatutnya dalam soalan ni tak apa tepat lah. So, macam saya kata sebab dia punya annual rate ni tak tally Okay, so annual rate of depreciation ni tak tally sebab kalau kita perhatikan yang ni nanti you all buat balik lah. Sepatutnya kita akan dapat yang bila kita gunakan, bila saya check balik jawapan saya dah check jawapan 7,500 ni, sepatutnya annual depreciation kita dapat 1,500. Okay, tapi bila gunakan annual rate of depreciation 15% ni, sebenarnya dia tak logik lah. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa, saya tulis conteng kat dalam ni lah. So saya conteng dalam ni. So untuk straight line method, annual rate depreciation can be found by using 1 over n times 100%. Okay. So maknanya kalau kita gunakan yang 15% tadi, so yang ni saya tak solve Saya tunjuk kesilapan kat mana sepatutnya soalan ni tak apa nak logik sikit sebab tu saya tak boleh nak selesaikan tadi sebab dia punya nilai rate of depreciation tu tak tepat sebenarnya. Sebab bila kita gunakan yang ni, so kita dah diberi nilai rate of depreciation adalah 0.15%. So 0.15 sama juga dengan 1 over n
So kalau kat sini bila you kirakan ni, you akan dapat N is equal to 1/0.15. Okay. So bila you kira 0.15, 1 bahagi dengan 0.15, you akan dapat 6.67 tahun. So this is what it from. Okay, sebenarnya tak boleh lah. Sebab tahun untuk depreciation tu mestilah dalam bentuk tahun yang genap, bukan tahun genap, tahun yang komplit lah. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. So that's why saya katakan tadi, nilai ni sebenarnya tak betul lah. Okay. So tak boleh. So kalau gunakan nilai ni, tak tahulah kalau you boleh dapat jawapan ni, saya memang tak akan dapat lah. Okay. Alright, so memang tak akan dapat lah jawapan ni. So 7,500. Kalau you gunakan 7,500 ni, so this one, so yang ni dia bagi jawapan So jawapan yang dia bagi 7,500. So by right, kalau katakan jawapan 7,500 ni, ini adalah jawapan bagi tahun yang kelima saya ulang balik Okay, kita tengok kenapa saya katakan salah soalan tu So yang tu jawapan yang dibagi adalah jawapan untuk tahun yang kelima kan. So tahun yang kelima, calculate the price that should be offered by the bank if it wishes to sell the asset after using it for 5 years. So, maksudnya lepas book value tahun kelima, dia kena jual sekurang-kurangnya banyak tu lah. Okay. So in this case, dia tahu bahawa book value tahun yang kelima sama juga dengan 7,500 And then kita punya cost kita adalah 30,000. So kalau kita kira punya perbezaan kat sini, 3,000, 30,000 tolak dengan 7,500. So, ia akan dapat 22,500 Okay. Dan ini adalah expansion selama 5 tahun kan. Sebab daripada C ke BV5. So, bila you bagikan dengan 5, you akan dapat yang ni akan jadi 4,500. So, ini adalah dia punya depreciation value. Okay. So, dia punya depreciation value. So, maksudnya dia tahun yang kelima kan. So, kalau katakan dia punya ni 27,000. So, maknanya 27,000 bahagi dengan annual depreciation. So, dia akan dapat sama juga dengan 6. So, this is equal to 6 tahun. Sepatutnya lah. Okay. So, sebab tu bila bagi nilai annual depreciation terus pada 15% ni, saya tak boleh nak jawab. Tak tahulah kalau you all ada jawapan dapat 7,500 tu, memang saya memang tak akan dapat lah. Sebab yang ni adalah straight line method. So, bila straight line method, sepatutnya the total depreciation will be distributed equally throughout the years. So, yang ni 27,000 untuk tempoh 6 tahun. So, kalau kita punya annual depreciation 4,500, so, dia akan dapat 27,000. Kalau guna yang 15% ni tak dapat So, faham Boleh So, untuk soalan ni mungkin ada kesilapan saya tak pastilah orang yang buat ni So, mungkin Dr. Rizal tersilap buat ke ataupun dia buat soalan tapi dia tak check dulu ke, wallahualam lah. Pada saya lah. So, pada saya jawapan soalan ni tak berapa nak betul lah. Sebab dia dah bagi rate dekat sini So, kalau guna rate ni, kalau saya tak dapat lah jawapan 7,500 tu. So, you all boleh dapat jawapan. Ada yang dapat jawapan tak? Jalan kerja sampai dapat 7,500 tu. Tak ada ikut Alright, tak apa So, yang tu kita tinggalkan dulu. So, pada saya soalan ni tak betul lah. Untuk asset 1 ni tak betul. Tapi jawapan, kalau dia nak jawapan yang 7,500 tu, rate of depreciation ni bukanlah sebanyak 15%. It should be 1/6 times 100%. Sebab N dia adalah sama 6 tahun sahaja. Okay. And then untuk yang second one tu, find the value of R if the book value of asset 2 at the third year is 19,000. Hence, find the book value for asset 2 at the end of the 6 years. So, dia suruh cari dulu nilai R. So, macam ni dia dah bagi nilai cost, dia bagi book value tahun yang ketiga. So, that means in this case, you boleh cari nilai R bersamaan juga dengan 1 tolak dengan, since you are using book value tahun yang ketiga, iaitu 19,000.
So ni book value tahun ketiga So that means kat sini pun sama dengan 3 lah. So bagi dengan nilai R, nilai aset dia adalah kos 28,000. Okay, kalau kira yang ni 12.1 betul tak? Okay, so dia akan dapat 12.1. So betul lah. So yang ni akan dapat jawapannya betul So dia akan dapat 0.1212 502 50299. Okay, so ni untuk yang B And then dia minta kita cari book value untuk aset yang kedua at the end of the 6 years. So nak cari BV 6. So sama juga dengan C 1 minus R to the power of 6. So this one gonna be 28,000. 1 minus 0.1212 50299 to the power of 6. So kira yang ni So you akan dapat 12,000. So you akan dapat 12,892.86. Okay, boleh lah. So cuma yang tadi itulah yang the first one yang A ni saya rasa ada kesilapan kat situ lah sebab yang 15% ni tak boleh guna lah. Okay. So kita just gunakan so yang ni tak tepat lah. So kita gunakan terus yang ni. So dia kena ada dia punya tahun lah Alright. So yang ni memang tak betul lah. Pada saya tak betul lah. So mungkin tak tahu nanti Cik Fadnin. Kalau Cik Fadnin kata betul, wallahualam lah. Alright, boleh lah. Okay. So yang lain-lain tu you all boleh cuba lah. So yang miscellaneous question lagi 2 tu you all boleh cuba. Yang ni straightforward saja. Yang nombor 2 tu. So untuk yang example 22 ni memang straightforward. Dia bagi dah nilai C, dia bagi dah nilai S, and then dia bagi dia punya useful life, cuma cari dia punya BV. So untuk straight line method, cari dulu dia punya annual depreciation, and then cari dia punya BV. Okay. So yang ni you akan dapat lah untuk yang A ni. You cari dulu annual depreciation. So depreciation sama juga dengan C minus S divided by N. So kat sini akan jadi 75,000 tolak dengan 12,000 bahagi dengan N dia sama dengan 10 tahun, and then you akan dapat nilai. And then untuk cari dia punya book value pada tahun yang ke-6, so ini akan BV6. So this is just simply equal C minus 6D lah. So nilai yang you dapat ni, you akan dapat 75,000 tolak dengan 6 kali dengan whatever value yang you dapatkan sini, gantikan dalam ni. Dapatlah jawapan. Okay. Dan untuk declining balance method, macam biasa, gunakan cari dulu nilai R dia berapa untuk yang B. So nilai R, and then barulah gunakan BV6 equal to C1 minus R to the power of 6. Okay, itu untuk example 22. Okay, any questions? Boleh lah?